Yes, ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza aho uherereye hose hirya no hino mu gihugu, ariko kandi niba utameze neza twizere ko umunsi w'ejo bishobora kugenda neza. Muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi biba byanze ariko ejo bishobora gukunda. Reka nizere nanone kandi ko wamaze gukora subscribe kuri Iris Rwanda TV. Niba utarayikora yikore kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye, ibiganiro bigaruka ahanini ku buzima, imyidagaduro ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo byose nibyo uzajya ukurikira hano kuri Iris Rwanda TV. Kuri iyi nshuro rero tugiye kukubwira abantu 10 ku mugabane wa Afurika batunze amafaranga menshi mu gihembwe cya mbere cya 2024, barangajwe imbere na Aliko Dangote wo muri Nigeria utunze arenga miliyari 15 z'amadolari. Ni mu gihe kandi ku mugabane wa Afurika hari henshi hari ibibazo by'ubukungu n'iterambere, imanuka ry'agaciro k'ifaranga n'ahandi hari ubukene bukabije, ntibibujije ko hari abandi bahiriwe n'ibikorwa byabo bikabakiza. Uyu munsi uba uri kurira ariko hari uwo biba byaramaze guhira. Nubwo twatangiye ukwezi gushya kwa Mata, ibintu mu bukungu byagiye bihinduka kuva muri Mutarama nk'uko Forbes magazine bitangaza. Abatangiye uyu mwaka wa 2024 bakize bagiye basubira inyuma mu gihe abandi biyongereye mu mitungo. Mu ntangiriro za 2024 ni ukuvuga muri Mutarama, umuherwe Johann Rupert niwe wari utunze amafaranga menshi muri Afurika kuri miliyari 10 zirenga z'amadolari ya Amerika, akurikirwa n'uwitwa Aliko Dangote kuri miliyari 9 zirenga nawe z'amadolari. Kuri ubu Dangote akaba yaramukubise inshuro, akaba yaramaze kugera ku mwanya wa mbere. Muri make tugiye kugaruka ku rutonde rw'abantu 10 bakize cyane muri Afurika mu gihembwe cya mbere cya 2024, ibihugu bakomokamo ndetse na bimwe mu byo bakora. Ushobora kwibaza ngo hari umunyarwanda waba urimo? Byose nibyo ugiye kumenyera muri iki kiganiro. Reka nizere rero ko wamaze gukanda ku nzogera ya notification kugira ngo ujye ushobora kwakira amamenyesha mu gihe cyose dushyizeho inkuru hano kuri Iris Rwanda TV. Wibuke gukanda like ku biganiro byacu tuba twakoze. Ibi byose ni mu rwego rwo kugira ngo ibiganiro byacu twashyize kuri YouTube, kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, ubashe kujya ubikurikiranira ku gihe. Muri make igihe cyose dukoze publish ushobore kujya uhita ubibona. Twihuta cyane rero, uru rutonde reka turuhere ku mwanya wa 10. Ni umunya South Africa, uyu nguyu akaba atunze miliyari 7 ndetse na miliyoni 700 ni amafaranga y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yitwa Kos Beka. Uyu nguyu rero akaba akora muri Africa Media Investment. Uyu nguyu nyine akora ibijyanye na media investment. Uyu nguyu rero akaba ari uwitwa Kos Beka, umunya South Africa, ku mwanya wa 10. Mu gihe cyo kandi ku mwanya wa 9 ni umunya Misiri cyangwa se umunya Egypt, yitwa Mohamed Mansour. Uyu afite umutungo cyangwa se afite imitungo ibarirwa kuri miliyari 2 ndetse n'amafaranga asaga miliyoni 200. Ibi byose biri mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe cyo kandi undi munya Misiri uri ku mwanya wa 8 yitwa Nagib Sawiris. Uyu nawe akaba afite asaga miliyari 2 ndetse na miliyoni 800 z'amafaranga y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 7 yitwa Abdul Zimad Rabiu. Uyu ni umunya Nigeria ufite ibikorwa byinshi birimo cement ndetse no gukora cyangwa se inganda zitunganya amasukari. Uyu nguyu nawe afite akayabo kuko afite asaga miliyari 6 ndetse na miliyoni 300. Ibi bikubiye mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 ni umunya Nigeria Mike Adenuga. Uyu nguyu afite miliyari zose 7 ndetse na miliyoni 900 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu akaba afite ibyitwa oil ndetse na telecom. Ibi byose akaba ari nyirubwite. Tugeze muri top 5, tukubwiye 5 ba nyuma, ukuvuga ngo nyine duturutse ku mwanya wa 10 tugera ku wa 6.
twinjiye muri top 5 cyangwa se batanu ba mbere. Uribaza hari umunyatanzania urimo, umurundi se, umugande se, umukongomani se, umunyarwanda se? Byose nibyo ushobora kumenyera muri iki kiganiro. Komeza ukurikira ibiganiro byacu, mwibutsa ko niba utari wakora subscribe, igihe ni iki ngiki kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni abaherwe 10, ni abantu 10 turi kugarukaho, 10 bahiriwe n'ubuzima. Ni ukuvuga ngo nabatunze agatubutse rwose muri uyu mwaka wa 2024 kugeza magingo aya ngaya, kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatatu. Ni ukuvuga ngo amezi 3 ya mbere ni bande bari bafite agatubutse? Ni igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2024. Ku mwanya wa gatanu ni umunya Eswatini yitwa Nathan Kirsch. Uyu nguyu afite amafaranga menshi, uyu nguyu afite n'ikirwa, uyu nguyu afite icyitwa Rio Estate. Ibi ngibi ni ibigo bya investment, ibigo biba bishora imari by'umwihariko nyine mu bijyanye na online business. Uyu nguyu yitwa Nathan Kirsch, afite asaga miliyari 7 ndetse na miliyoni 100. Izi akaba ari iz'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kane yitwa Nasef Sauris. Uyu akaba afite asaga miliyari 8 ndetse kandi akaba afite n'arengaho miliyoni 900 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu afite ikigo cya Egypt Construction and Investment. Uyu nguyu rwose akaba ari umunya Egypt. Uyu nguyu nawe akaba agaragaza izamuka rikomeye, kuko mu ntonde zagiye zibanza uyu nguyu ni yari ari no muri top 10, ariko kuri iyi nshuro afite umwanya wa kane. Yitwa Nasef Sauris, ni umunya Egypt, akaba afite asaga miliyari 8 ndetse n'amafaranga miliyoni 900 z'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batatu bambere yitwa Nicky Oppenham ndetse n'umuryango wiwe. Ni ukuvuga ngo iyi ni famiye, bakaba bafite asaga miliyari 9 n'ibihumbi 500 na miliyoni 500. Ibi ngibi ni amafaranga menshi. Abangaba bakaba baturuka muri South Africa ndetse bakaba bafite icyitwa South Africa Diamonds. Iyi akaba ariyo business yabo. Uyu muryango rero ukaba uri ku mwanya wa gatatu. Ushobora kwibaza ngo babiri ba mbere ninde? Umwe namukubwiye, uwa kabiri ninde? Wibutsa ko nitwa Jean Bosco Abayisenga, tuba turi kubana mu biganiro byinshi bitandukanye by'umwihariko ibicano kuri Iris Rwanda TV. Icyo usabwa ni ugukora subscribe maze tukajya tubana umunsi ku munsi. Ku mwanya wa kabiri twihuta cyane nari namuvuze, yitwa Johann Rupert and family, kwa ngo niwe ndetse n'umuryango we bafite asaga miliyari 11 na miliyoni 200. Aba ni abafite South Africa Luxury Goods. Abangaba rwose bakaba bafite iyi kampani. Ku mwanya wa kabiri, ku mwanya wa mbere yitwa Aliko Dangote. Uyu muramuzi, ni umunya Nigeria, usibye no kuba ari umuherwe, ni umuntu udakunda guhishira ubuzima bwe. Arazwi cyane muri Afurika, arazwi cyane imahanga. Aliko Dangote kuri miliyari 15 ndetse kandi na miliyoni 100 by'amafaranga y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu akaba afite inganda nyinshi zitandukanye, zirimo iz'amasima, iz'amasukari ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu nguyu akaba ari ku mwanya wa mbere, yitwa Aliko Dangote. Uratekereza ari nde twirengagije? Hari uko ubyumva, hari abo tutavuze wenda wabuzi. Ese kubera iki nta munyarwanda urimo? Nawe nyine kubera ko nyine uru ni urwego rw'abaherwe 10 ba mbere, bisobanuye ko nta munyarwanda uri mu baherwe 10 ba mbere muri Afurika. Reka ngushimire cyane nk'uko nabikubwiye. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga, twajya tubana mu biganiro byinshi bitandukanye, by'umwihariko kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kwakira amamenyesha mu gihe cyose dushyizeho inkuru. Reka nkwishimire cyane wowe wabashije gukurikira iki kiganiro.